30. minut. Sušićov gol ide. Sušić. I svi su oni Sušići. Jugoslavija. Ovo je veliki uspjeh ove generacije. Među 8 smo. Među reprezentacijama najvećim, najboljim na svijetu. Sada već ništa ne znam. Možda ćemo i u finale. Ali ovi momci, neka i oni budu. Govorio sam svojevremeno iz Seula, tada su dugačke 2 godine, da na drugim prostorima van Jugoslavije se sve drugačije vidi. Ovi momci treba da su i nama Jugoslaviji putokaz kako se zajednički